zahvalím gospodinu gradonačelníku na mogućnosti ove posete i našeg susreta. Ja mislim da je iscrpno pokrio našu agendu našeg razgovora, možda bi malo precizirao. Slovačka republika trenutno predsjedava Višegradskoj grupi, to je udruženje, najuspješnije udruženje, regionalno udruženje u Srednjoj Europi, znači Slovačka, Češka, Poljska i Mađarska. I u okviru Višegradske grupe postoji Međunarodni Višegradski fond koji raspolaže budžetom 10 milijuna euro godišnje. I ovaj fond ima posebnu programu i za saradnju sa zemljama Balkana. Preko ovog mehanizma možete da aplicirate za grantove, za stipendije, za studijske boravke i tako natamo. Znači, razgovarali smo i o mogućnosti uključenja grada, opštine Kumanovo u programe Višegradskog fonda. Da li imate prašenje?